Драги гледачи, добро вечер и добро ни дојдовте во емисијата Меѓуредови на YouTube каналот Глас на надежта. Мој вечерашен гостин е Владо Хавран. Добро вечер и добро ни дојдовте во Меѓуредови. Dobro večer, drago mi je što možemo biti zajedno. Pozdravljamo sve gledalce koji nas večeras prate i verujem da ćemo imati jedan kvalitetan razgovor ja i ti. Успеавме некако да најдеме време од многуте состаноци, обврски и предавања кои што ги имаш деновиве во Македонија. Па фала ти за мојата емисија што успеа да ја вклопиш некако во твоите приоритети. Навистина тоа ми значи многу. Pa ja sam ranije dosta dolazio u Makedoniju i bilo mi je zaista prijatno i radili smo predavanje i kada je došla čitava ova kriza, eto 3 godine skoro će biti od kad nisam bio i ukazala se ponovo prilika da malo dođem do Makedonije i zaista je bilo onako, petak sam bio u Velesu, u subotu sam bio u Šutovo-Rizari, pa onda u Skoplje, u nedelju u Kavadarcima i eto, sad i prilika da se ja i ti sretnemo, ti si nekako na kraju, ali to ne znači da si najmanje važan. Ja mislim da će ovo biti prava stvar. Зошто си овде во Македонија? Pa zašto sam ovde? Pa uglavnom sam došao radi predavanja, imao sam i nekoliko seminara i poseta crkvama. Слушнав дека сте и некој водич на, односно секретар за оние здравствени клубови, или? Da, znači ja... Nije точен податак. To je tačan podatak. Ja živim i radim u Beogradu. Bavim se zdravstvenim radom, zdravstvenim prosvećivanjem i bavim se porodicom. Tako da ta dva, ako mogu tako da kažem, odeljenja ili ta dva segmenta moje službe trenutno su u fokusu. Tako da zdravlje i mi radimo preko klubova zdravlja. Imamo jedan sistem koji deluje na čitavom Balkanu. U Makedoniji se to zove Moje zdravije. Jedan od najvažnijih projekata organizacije Moje zdravije su klubovi zdravlja. Tako da kroz klubove zdravlja mi zapravo utičemo na živote drugih ljudi, motivišemo ih da se menjaju i da žive svoj najbolji život, da promene način života ako imaju neke loše navike u bolje, zdravije. Motivišemo im, pomažemo im i eto, to je jedan segment, a drugi segment je naglasak na jednu zdravu i kvalitetnu porodicu. To isto tako radimo kroz razne seminare, radionice i tako dalje. Во секој случај, многу важни активности се случуваат во клуб на здравието. Pa ja obično znam da kažem da se ja bavim sa dva jako važna segmenta ljudskog života, a koji su jako puno zapostavljeni ili zanemareni. Tako da ja mislim da je briga o zdravlju jako važna stvar i da ljudi koji ne brinu o svom zdravlju su zapravo ljudi koji su sebični. Vrlo često se srećemo sa ljudima, bar i ja, koji kažu pa pusti me, ja sam previše star da se menjam, to je za neke mlade ljude. Obično kada držimo predavanje kažu to je za mlade ljude. I takav jedan stav je vrlo sebičan stav. I koji je tvoj odgovor na to kad čuješ to? Pa moj odgovor na to jeste da oni nisu sami. Nijedan čovjek na planeti nije sam. I ako ne ulaže u sebe, to znači da će on nekom jednog dana nedostajati. Znači mi jesmo socijalna bića, mi živimo sa drugim ljudima. Čak i ako su ti ljudi stariji, a nekome oni trebaju i takvi. Nekom je potreban baka, nekom je potreban deka, a nekom su potrebni roditelji, nekom je potrebna podrška, nekom je potreban zagrljaj. Znači niko nije sam i ako ne brine o sebi, onda on ne razmišlja ni o onima koji ga slede ili koji su mu dati prirodno, porodica, prijatelji i tako dalje. Iz tog razloga treba da vodimo brigu o svom zdravlju. Фино кажано. Сакам да те вратам многу години наназад во твоето детство, па се до овој момент. Да направиме една ретроспектива на твојот живот. Кој е уствари Владо Хавран? Pa dobro, to sad me vraćaš u neka vremena kada sam, ne znam, šetao po livadama i pravio luk i strelu i bio mali nestaško koji je eto tako hteo sve da vidi, sve da proba. Bio svugde, na svakom mestu.
Pa onda kroz to neko odrastanje koje sam imao, imam jednog brata koji je mlađi od mene. On se zove Mišo, jako ga volim i mi smo bili jedna banda zajednička i kako smo nekako, kako smo odrastali, tako smo se i razilazili kroz neko školovanje. Ja kad pogledam nekako svoj život, to neko mladalačko doba, dosta toga sam proveo u školi. Završio sam 2 srednje škole, pa onda fakultet, pa onda višu školu, pa onda master studije i tako dalje. I dan danas se bavim tim nekim izučavanjem, školovanjem. Razmišljam o nekim postdiplomskim studijama sad na nivou doktorata i tako dalje. Sad, kroz taj moj život razne stvari su se tu, razne oblasti interesovanja. U nekom trenutku sam bio zainteresovan za umetnost, pa sam se bavio slikarstvom, pa sam i tu pokušavao u tim krugovima da se probijem. Imao sam izložbe recimo i u Parizu i tako dalje. I posle poziva da se predam Bogu i da služim, da studiram teologiju, to sam nekako zanemario, ali opet posle teologije sam završio kulturologiju i opet sam se vratio na te neke korene. Proučavao sam šta je, ko sam ja, odakle potičem. Kroz tu slovačku kulturu koju sam čitao sa tih slika koje su slikali moji sunarodnici Slovaci, pokušavajući da prepoznam šta je to važno za Slovaka koji je došao na područje Balkana, kako su Slovaci to zvali, na dolinu zemlju. I tako da tu se ja vrtim negde oko te priče, kultura, porodica, te neke vrednosti koje imamo, koje dobijamo, tradicija i tako dalje. Ok, dobro. Сега дојдовме до тоа што работите и зошто го работите тоа што го работите. Pa, znaš kako, jedan prijatelj mi je rekao da čovjek do 45. godine ne razmišlja o svom životu. On je bio muškarac i ja sam muškarac i onda ja razmišljam, možda je to samo kod muškaraca tako. Kaže on, do 45. godine prosto ne misliš ni o čemu, ideš ovdje, ideš tamo i život prolazi. Ali kaže, kad napuniš 45. godinu, kaže on, vidjet ćeš, kao da je neko nešto preseko. I odjednom počinje da te hvata panika, kaže on. Da neke stvari u životu nećeš završiti. I onda ja razmišljam, nemoguće je to. Međutim, kako se ja bližim 45. I kako te godine kucaju na vrata, ja shvatam da je on bio u pravu. I sad ti mene pitaš zašto ja radim to što radim. Svaki čovjek kada sazri kao ličnost, a vi zna kod muškaraca tako negde oko 45. se dešava neko sazrevanje, kao da gleda u retrovizor svog života i onda gleda šta je radio. I da li to što je radio je bilo vredno raditi. Šta će ostaviti iza sebe? Po čemu će ga pamtiti? Ne ljudi oko njega, nego njegova deca. I onda ja razgovaram sa svojim ocem i pitam ga, šta si ti dobio od svog oca? Pitam moju majku, a šta si ti dobila od svojih roditelja? A onda ja njih pitam, a šta sam ja dobio od vas? Šta ste mi dali? I tada ne govorim o materijalnim stvarima, ne mislim o kućama, automobilima, vikendicama. Sigurno o vrednostima. Govorimo o nekom, ja ga nazivam duhovnom kapitalu. I onda to mene sad muči. Da li je moj posao koji ja sada radim stvaranje jednog duhovnog kapitala? Nešto što ću ja ostaviti generacijama koje dolaze iza mene. Nešto što će moja deca gledati i reći će naš tata je znao zašto živi. I to što je on radio, to je bilo dobro. To je menjalo ljudske živote. I to što ja zapravo radim, ja sam ubeđen da je to nešto što pomaže drugim ljudima da žive život koji je vredan življenja. I zato to radim. I ja se nekad pitam da li vredi da ja sad putujem, da li vredi da spavam u tuđim krevetima, po hotelima, mislim i tako dalje. Da li vredi sad da idem, da se smrzavam, da hodam, da nalazim neke ljude, da im pričam neku priču. Da li to ima smisla? Ali kada vidiš da se ljudi menjaju, da im to znači, onda kažeš vredelo je.
I onda razmišljam, pošto sam hrišćanin, šta je Hristos ostavio za sebe? On je ostavio dve stvari. Kada je Hristos umro, on je ostavio dve stvari. Jedna stvar je bila, ostala je priča o njemu i ostali su ljudi. Sad, ta priča o Hristu ne bi imala nikakvo značenje da nisu ostali ljudi koji su bili promenjeni od te priče. I ti ljudi su tu priču odneli do današnjeg dana. Zato što je ta priča Hristova promenila njihove živote, dala im smisao. Hristos im je ostavio jednu vrstu nasljeđa koju su oni kasnije nosili. Моето следно прашање е, дали тоа што го работите ви исполнува и ве прави радосен или како и секој еден друг човек го работите тоа сосема професионално и за пари? To je jako dobro pitanje. Znači, ja verujem da ja radim posao koji se ne može platiti. Naravno, svi radnici koji rade bilo kakve poslove, oni prodaju svoje vreme i svoje znanje. I to se mora platiti. I to se plaća na ovaj ili onaj način. Ali posao koji ja radim je posao koji se zove služba. Ja služim. Ja ne radim klasičan posao gde bi trebao da naplatim svaki sad i svaki minut i sve ono što sam ja pročitao i naučio da bi mi neko dao. Iz tog razloga, pošto se ja bavim službom, ja to radim zato što me to ispunjava, zato što su to neke drugačije vrednosti i zato što se to ne može prodati i zato što se to ne može ni kupiti. Znači, ja u svom poslu dajem sebe. Nesebično, žrtvujući svoje vreme i svoje znanje zaradi boljitka drugih ljudi. Eto, ja bi to tako rekao. Znači, i to mene ispunjava. Znači, ja ne bi... Možda sam ja mogao da radim i neke druge poslove u životu koji bi bili plaćeniji od ovog. I sigurno, i svako bi mogao. Imao si priliku, sigurno. Tako je. Ali ja sam se odlučio na nešto drugo. Zato što smatram da u ovom poslu imam svrhu i ta svrha prevazilazi taj neki ljudski pogled ili ovo zemaljsko. To je svrha nebeska. Dobro, ovdje mi na drugo prašanje. Kako se čувствуваш кога некој ќе ти каже дека те сака? Pa to naravno svako voli da čuje. Osjećam se jako lepo. Mi u našoj porodici smo naučili da to bude jedna normalna stvar. Da jedan drugom u svakom trenutku govorimo da nam znači, da ga volimo, da je vredan, da je cenjen i da je poštovan. Mi to nismo dobili od svojih roditelja, ni moja supruga, ni ja. Znači, u mojoj porodici ja nisam to čuo često. Niko mi nije prišao i govorio ja te volim ili tako dalje. To se podrazumevalo. I vrlo često kada se o tome govori i javno na predavanjima, stariji ljudi znaju da kažu pusti to. Kao to bude u nekom vremenu, ali kad čovjek odraste onda nema ljubavi. Ja kažem, šta ima? Interesi. Kad čovjek odraste, šta su samo interesi? I moja Milena, moja supruga, isto tako. I onda smo mi odlučili da u našoj porodici se ništa ne podrazumeva. Sve mora da se kaže i da se pokaže. Pa tako i ljubav. Fino, убаво кажано. Кога некој ќе ти каже дека те сака, како ќе го опишеш тоа чувство? Како среќа, радост или љубов? Или све одедно? Pa ne znam, pazi, to ono iskreno. Da, kažeš sad, ti si upotrebio 3 reči, ljubav, sreća i radost. To su pojmovi koji su mnogo široki i sad koji može da opiše, mislim da ima, pa da je radost tu najvažnija. Znači, osjetiš se posebnim, osjetiš se drugačijim, osjetiš se da te je neko primetio, da postojiš. Љубовта се подразбира или треба да се покаже? Apsolutno treba da se pokaže. Na koji način? Pa sigurno ne 8. marta da se kupi cvet. To nije ljubav. Evo jedno lično prašanje. Da li na tvojата žena i kažуваš дека ја сакаш и колку често? Da, naravno. Koliko često? Pa ne znam, nebrojeno puta. I nikad nije dosta. Ne njoj, nego ni meni. Da li je тоа од секојаш така или и тоа бил период кога си odlučio така да правиш? Pa znaš šta je? Najteže je muškarcima da definišu zašto vole.
Baš. Obično žena kaže, jer me voliš, a ti kažeš, pa volim te. A ona kaže, a zašto me voliš? A mi onda, zašto je volim? Pa znaš ti ja da te volim. Ona kaže, ali kaži mi zašto me voliš? Pa volim te. I mi muškarci obično ne možemo da definišemo ta neka svoja osjećanja. Pa to se podrazbira, nije sme zajedno, pa tuka, pa i to ne treba, pa ko je zna što. Ali žene vole da ih slušaš i da si uvek prisutan. I to je jedna vrsta, kako bih rekao, ljubavi ili onoga što oni definišu kao ljubav. To je ta neka pažnja. Kada ti kroz razgovor prepoznaješ šta je njoj važno. I onda kada si sam, ti se baviš time šta si naučio i razmišljaš o njoj i tada prepoznaš, aha, ona je volela i onda iznenadiš. Sad, a mi to obično ne radimo, znaš. Pustimo to i kad su neki praznici, rođendani, onda donesemo neki, a ona kaže, pa dobro, sad kada je, ali seti se neki drugi put. I onda ljubav nije u nekim skupim poklonima. Ljubav je u pažnji. I to je, prepoznaš, ti možeš da kupiš, ne znam ni ja, bombone koje ona voli. Ja znam da moja supruga voli neke bombone i kad kupim te bombone, ona bude srećna. Ja sam se setio, bio sam, video sam, nisam prošao pored toga. I to onda znači. Baš to ja sakav i da go izvlećem od tebe. Što je uspešan čovjek za tebe? Uspešan čovjek? I da li se smetaš ti za uspešan čovjek? Pa ja mislim da je uspešan čovjek onaj koji ima puno prijatelja. Uspešan čovjek onaj koji je voljan u društvu. Ja mislim da je uspešan čovjek oko koga ljudi vole da budu. Jer je on jedno osveženje. Prosto kao da se otimaju oko njega i kažu, čoveče, bez tebe sve ovo ne bi bilo isto. Eto, to je uspešan čovjek za mene. Što je to što te motivira i te dviži, te vodi si te ove godine u život? Pa, ljubav Hristova koja je promenila moj život. To me motiviše. To mi daje snagu da ne odustanem i to mi daje snagu da ostanem na ovom putu i to mi daje svrhu i smisao tom mom poslu jer tada shvatam da živim život koji je vredan života. Imaš li svoje hobi, slobodno vreme ili, mislim, glupo je malko prašanje to za slobodno vreme? Pa bude teško da se nađe to neko slobodno vreme, ali pa ta ljubav neka prema crtanju i slikanju, to ponekad, sad nemam baš previše vremena da s tim bavim, ali ponekad nastane neko delo. I sad u zadnje vreme najviše slobodnog vremena kada ga imam ili ga napravim, to je da sa svojom ćerkom od 17 godina, 16-17, sad nađemo vreme da odemo u šetnju i da se družimo. Ispunjavaju mi te razgovori sa njom. Mislim, odnosno imam pečatok дека ја познаваш многу повеќе природата околу Кавадарци од некои сами од град. Дали ти е познато името Љубаш? Љубаш? Да. Ова планината на западу. И Овчка река на истоку. Da, i Beograd, i putokaz za Beograd, jel tako? Poznato li te to Da, poznato mi je sa jednim mojim prijateljem Jovanom. Obišli smo sva ova brda. Gledali smo sve vinove loze koje su, čak i je bilo još i nekog grožđa. Tako da čak smo, Jovan je bio strastveni pronalazač zakopanog blaga. Tako da mi on objašnjavao gde bi zakopano blago moglo da bude u ovim vašim krajevima, brdima i tako dalje. Толку колку што го познаваш градот Кавадарци, какво мислење би дала за градот? Pa evo danas dok sam dolazio u Kavadarci, bilo je jako lepo, sunčano i onda sam razmišljao kako je dobro živjeti u Kavadarcima, u ovakvom lepom okruženju. Mislim da imate lepi gradić i da imate sve uslove da budete zadovoljni i da živite dobar život ovde. Ajde malo na jedna poseriozna tema da pomineme. Da li možeš za sebe si da kažeš da si srećen čovjek? Pa, gledajući generalno da. A ako bi me pitao periodično
Ima dana i kada čovjek ima periode kada je nesrećan. Što predstavlja za tebe srećita? Što se krije vo toj zbor? Što je toliko magično vo него? Što izlega vo toj zbor što така луѓето постојано ги тера да размислуваат на него? Дали нашиот живот зависи од тоа, дали сум јас среќен или не? Što na visina znači za tebe Da, ja mislim da apsolutno to zavisi, da čovjek svojim delovanjem, radom, razmišljanjem je kao neki nomad koji samo traga da ostvari tu sreću u životu. Sada kada govorimo o sreći, sreća je mnogo širi, dublji pojam od neke euforije ili neke ekstaze. Tako da ja ne govorim o takvoj sreći. Neko bude srećan kada pojede tortu, parče torte i onda i neko bude srećan kada popije flašu piva, neko bude srećan kada, ne znam, poljubi devojku. Ali ne govorimo o takvoj sreći. Govorimo o sreći, ne govorimo, pazite, znači imate više, postoji čitava nauka o sreći. Znači čitava grana koja se bavi srećom i vrlo često se ona stavlja na neka 3 nivoa. Prvi nivo i bazičan, osnovni nivo sreće je zadovoljenje želja. I to se vrlo često prerasta, to zadovoljenje želja, u neki hedonizam. Tako. John Lennon rekao, кога имав 3 години, мојата мајка ме учеше дека среќата е клучит за животот. Кога отидов на училиште, ме прашаа што сакам да бидам кога ќе пораснам. Напишав среќен. Ми кажа дека не сум ја разбрал задачата. А јас им реков дека тие не го разбрале животот. Можно ли е да живееш цел живот, а да не си ја запознал вистинската среќа? Можно ли е човек да живее? Pa može. Ja mislim da postoje ljudi i da ih je mnogo koji zaista nikada sreću u pravom smislu reči nisu doživjeli. Што е тоа правенствено што ги разликува среќните од несреќните луѓе? Ево твое искуство. Ако некоја си бил несреќен, сега си среќен, веројатно и верувам во тоа, која паралела ќе ја направиш или споредба? Што е разликата? Pa razlika je što kada imaš svrhu i smisao života, onda sreću gledaš ne kao trenutno zadovoljenje, nego gledaš kao jedan put, jedno putovanje, jednu misiju koju imaš u životu. I vrlo često ta misija prevazilazi i tvoj život. I zato imaš hedonizam kao osnovni put koji zadovoljava samo želje i koji ne može dati trajnu sreću, jer nikad ti nije dosta i onda ljudi upadaju u različite, kako bi rekao, zavisnosti, samo da bi nadomestili, ali to nije dovoljno. Tako je. A neki drugi idu korak dalje i to se zove, ne znam, prepoznaju se u nekom poslu. I to su neki psiholozi opisali terminom flow, kao da uđe u neki flow, u neki tok. I to su umetnici, recimo. Najbolji primjer su umetnici. Voli da to radi. I sada otkrio je neku novu dimenziju i onda gleda ove ljude koji samo zadovoljavaju svoje želje. Kaže, a vi ne znate šta je pravi život. Šta je pravi život? Kada uđeš u neku stvar, kada napraviš neko delo, kada radiš taj posao i to te obuzima u potpunosti i ti više ne brineš ni o vremenu, ni o čemu. I zato oni nekad puste kosu, bradu i tako dalje. Mi kažemo, pa to su, pusti ih. Ne, oni su doživjeli nešto što obični ljudi nisu doživjeli. Ali vrlo često ni to ne bude dovoljno. Zato što ne postoji svrha. I onda taj treći put najbolji sreće je kada prepoznaš svrhu svog života. A svrhu ne možeš prepoznati na zemlji. Moraš da razgovaraš sa onim koji te je dizajnirao. I da ga pitaš zašto si me ovakvog dizajnirao. Jer ja sam drugačiji, poseban od svih ljudi na zemlji. Svrhu života ne možeš naći u sebi. Možeš je naći izvan sebe. Sad, tako da ako stvaraš nešto na tom nivou drugom flow, a to ne služi višoj svrsi od zadovoljenja tebe, ti nećeš biti srećan i zadovoljan. I ako okrenemo tu piramidu, ako imaš svrhu života, onda i flow ili posao koji radiš će biti ispunjenje za tebe, a onda i taj hedonizam ili taj zadovoljenje želja ti imati svoj smisao, dobit će svoju svrhu. Znaćeš onda zašto radiš ovo, znaćeš zašto radiš ono, jer ovo dole stoji na pravom mjestu. Ne znam sad da sam najbolje objasnio, ali ja znam zašto me Bog dizajnirao, da mi je dao određene darove i sad ja s tim darovima vraćam
služi i to me ispunjava. Sad, ljudi koji to ne prepoznaju, oni se muče, lutaju. Zato što pokušavaju u sebi osmisliti život. A život se mora osmisliti s polja. Neko drugi je osmislio šta je život vredan življenja, ne mi sami. Сега ми се наметнува друго едно прашање. Дали среќата може да се види? Sreća? Да. Или тоа е внатрешна состојба која што таму тае во нашето тело, некаде во Pa нашата sreća душа? može da se prepozna u nekom delovanju, u nekim može, apsolutno može da se prepozna u delovanju, delima, govoru, životu. Дали нашата внатрешна состојба, односно нашиот надворешен изглед е израз на нашата внатрешна состојба? Apsolutno. И може да се види, значи, во одредени Da. ситуации. Кои се посреćни, богатите или сиромасите? Koji su srećni, bogati ili siromasi? Znači, novac nije ključ za sreću. I bogati ljudi plaču, to svi znamo. Sad imate te neke siromašne zemlje koji imaju ministarstvo sreće. Koji nisu bogati, ali ih čini srećnima ti neki odnosi, ulažu u neke druge stvari. Tako da nije garancija da budete srećni ako ćete imati novac. Nikako. Tako da neko kaže ako imaš novac, srećan si godinu dana. Posle toga imaš problem. Ali им се олестува животот. Pa pazite, novac nam je neophodan da bi funkcionisali normalno. И Naravno, задоволи one основne потребе. tako je. Znači, mi moramo da imamo neka novčana sredstva da bi živeli normalan život. Ali imate ljude koji su se obogatili, koji su imali novac, ali nisu bili srećni jer se zanemarili neke druge stvari. I knjige su se o tome pisale i tako dalje. Tako da ja mislim da naravno, tako nas uči kultura i to nas sve tera. Ako budeš imao, onda ćeš sebi da priuštiš i tako dalje. I tako dalje. Ali ima ljudi koji su naučili da bez sredstava žive sasvim pristojan i srećan život. I kada biste ih pitali da li bi hteli, oni su rekli ne, nikad ne bi hteli. To im ne treba. Благодарам. Дали среќниот човек е и задоволен човек? Дали е и радосен и дали има мир? Apsolutno. On je srećan, on je zadovoljan. Zapravo srećan je i zadovoljan i ima mir. Дали секоја чувствата зборуваат правилно? Nisam baš razumeo sad to pitanje. Дали осеќаи наши причају правилно, истински? Osjećaji su vrlo često samo isečak realnosti. Ako se realnost tumači na osnovu osjećanja, može se pogrešiti. Osjećanja su samo jedan isečak čitave realnosti. Oni imaju svoju svrhu tako što nas alarmiraju i pokazuju. Ali ne treba život zasnovati na osjećanjima. Život treba da zasnujemo na razumu. A kad se razum i osjećanja stave na pravo mesto, onda stvari mogu da funkcionišu jako dobro. Sreќата е во чувства или во мотиви? Дали среќата е чувство или состојба? Pa motivi su jako važni i motivi su jako škatljiva tema. Mi vrlo često pokušavamo da sudimo ljudskim motivima. Zašto sad on radi ovo ili zašto sad radi ono? Zašto ovo, zašto ono? Ali ako su motivi ispravni, onda oni mogu da... Motivi su zapravo jedan motor koji pokreće ljudski život. Bez motiva se ne može. Sad ja verujem u prave motive, u iskrene motive. Ne verujem u te neke motive koji motivišu da bi se nekom nanelo zlo ili tako dalje. Tako da, ne znam, taj neki stav zajedno sa nekim dobrim motivom, mislim da on može pravu stvar. Nikada ne treba odreagovati na osnovu osjećanja. Дали ќе сложиш со мене дека среќата е однос? Однос помеѓу Бога и мене, однос помеѓу ближните и однос помеѓу самиот себе си. Tako je. Može tako da...
Pre svega čovjek mora da uđe u zajednicu, ajde tako da kažemo, sa svojim stvoriteljem. I da u toj zajednici prepozna sebe i da bude zadovoljan sa onim što on jeste. Тука е клучот. Значи, Tako je. зарем е можно прашање логично кое што произлегува и сигурно ги интересира и нашите гледачи, зарем е можно да се биде среќен во овој свет полн со зло, неправда, насилство, нарушени меѓучовечки односи и така натаму? Pa ne znam, ako bi rekao da može, verovatno ljudi ne bi verovali da može. Ali imamo sjajne primere iz istorije ljudi koji su, bez obzira na okolnosti koje su bili oko njih, bili srećni i zadovoljni. Tako da, to je sve, ako imate neki viši cilj, onda sve drugo dobija drugačiji smisao. A ako nemate taj neki cilj, onda sve oko vas drži u tim okolnostima u kojima jeste. Imate Viktora Frankla koji je bio u nacističkom logoru, koji je izašao iz tog logora. Ali mnogi nisu izašli iz tog logora. Njegovi prijatelji, njegova žena, njegovi roditelji i tako dalje. Ali on je izašao i onda on je pokušao da opiše to svoje iskustvo. Zašto jeste, zašto nije i tako dalje. Šta je njega držalo i šta nije držalo. Tako da u njegovom primjeru vi imate taj neki pogled ne na događaje koji su bili ovdje, nego iza tih događaja. Šta će biti kada sve to. I nije se prosto dao da čitave te okolnosti ga zaključaju. Pa onda imate Mihajla Pupina koji je iz tamo Idvora krenuo u Ameriku. Majka mu je bila nepismena, nije imao ništa, nije imao novaca nikakvog i on je peške išao do Pančeva, pa iz Pančeva u Peštu, pa iz Pešte gde već, pa se ukrcao na brod, pa je otišao u Ameriku i nije imao ništa, $3. I onda je u Americi napravio nešto. Tako da nisu okolnosti te koje diktiraju. Mi se možemo uzdići iznad tih okolnosti. Naravno, to nije lako. Jako je teško, ali je moguće. И така си живеа среќно до крајот на животот. Реалност или не? Može da bude realnost. Може. To nije samo Priča rečenica. ili prikazna? Da, to može da bude realnost. Znam ljude koji su živjeli srećno do kraja života. I kad više nisu bili lepi i kada su se brinuli jedan o drugome i kada nisu mogli da hodaju i tako dalje. I kada su ih svi ostavili, oni su i dalje bili srećni do kraja života. Дали среќата е физичка, ментална или духовна благосостојба? Pa mislim da ima sve tri dimenzije. Она вистинската, зборувам. Da, mislim da obuhvata sve tri dimenzije ljudskog bića. I fizičko, i mentalno, i socijalno. Не она се оженив, среќен сум. Добив добра работа, среќен сум. Не таа среќа, туку она вистинската среќа. A ona je istinska. Значи све три. Tako je, ona je istinska, ona je duboko u tebi i ti kroz život ideš sa time. Sad, ne postoji ništa u životu što može da te sruši ako imaš svrhu i smisao. Има една македонска песна која што вели: среќата со пари не се купува, љубовта без мерак век не векува. Зборува. Па прашањето до тебе е дали среќата може да се купи или може да се заработи? Pa može da se kupi kolač. I možeš da budeš srećan kad pojedeš taj kolač. Eto, to može da se kupi. Tako sreća može da se kupi. Дали Kratkotrajna neka prosta sreća. Eto. Така, да. Ako voliš kolače. Ako ne voliš kolače, onda ništa. Добро, нешто начнавме од тоа прашање. Дали околностите се криви затоа што не сме среќни? Pa ja mislim da nisu. U mnogim slučajevima ljudi se izgovaraju na okolnosti, ali ja mislim da se okolnosti mogu promeniti. Pazite, mi imamo... Дали ние можеме да ствараме околности? Pa mi ne možemo... Pazite, mi se nalazimo u okolnostima u kakvima se nalazimo. I mi ne možemo da utičemo na okolnosti, ali možemo da utičemo na svoj stav. Sad smo verovatno došli na ono što si hteo i ranije da me pitaš. Znači, mi utičemo na svoj stav. Imate kvadriplegičare, recimo.
Kvadriplegičari, ako ne grešim, su ljudi koji su oduzeti od vrata do zemlje. Skroz. Znači, ništa im ne funkcioniše. Leže u krevetu, zakucani su. I kada su njih, pravili su istraživanje, da li su srećni i tako dalje, oni su u 90 i nešto, ne znam koliko posto rekli da, mi smo srećni. I oni ih pitaju, pa kako možeš da budeš srećan čovječe u takvim okolnostima? A oni kažu, pa mi smo prosto naučili da stvari radimo na drugačiji način. I okej. Stvari se mogu funkcionisati i tako kada ti ne rade noge i ruke. Neverovatno, jel da? Neverovatno i koliko može od tije ljudi da se nauči. Sakaš li da praviš dobre dela? Pa volim da pravim dobro. Da li gi praviš za da postane srećen ili zato što si srećen? Pa radim ih zato što sam srećan i zato što želim da drugi budu srećni. Dve u jedno. Pa ako bi ih radio da bi ja bio srećan, ne znam, to bi neko rekao da je to sebično. I onda ne radiš za druge, nego radiš samo za sebe. Ne, ja ne radim samo za sebe. Zato što sam takav, ja se delim sa drugima. Ja hoću da pomognem drugima. Ono što ja imam, hoću da dam drugima. I to mi, razumeš, to i mene ispunjava. Sekoja želba što ke ni se ispolni... Što se ne ispuni, je li tako? Što ke ni se ispolni. Dobro. Što ke se ispolni, donесува среќа и зголемено задоволство во животот. Но на тоа многу брзо се навикнуваме. Дали вреди за нешто што сме се надевале 5, 10, 20 па и повеќе години, тој среќен момент и тој да дојде и да замине за 5 минути, за 5 часеви, за 5 дена. Дали среќата е достижна или убава само додека се чека, Десанка Максимович кажува? Pa može biti. Može biti da je sreća lepa samo dok se čeka, ali ako je neka vrhunska sreća ili ona prava sreća, onda ona nije nešto što se iščekuje, nego nešto što imaš, što ti jesi. Ne treba ništa da čekaš. Znači sve što je ispred tebe ili sve što će doći, ti zbog tog svog stava koji imaš, ćeš obojiti da to bude dobro. Znači, nećeš gledati, sad sam dobio, pa sad i ovo. Ne, nego šta si dobio, od toga koristiš najbolje. I kažeš, super je. Da li ljubovta i zdravljeto doprinесуваат za našta sreća? Ljubav i zdravlje, apsolutno. Da. Treba čovjek da bude zdrav i treba da ima ljubav i to apsolutno doprinosi srećnom životu. Zdravljeto na koji način može da doprinese? Pa da imaš, da prosto sve funkcioniše onako... Ili zdrava te ishrana. Aha, pa može i zdrava ishrana. Znači, ako govorimo o ishrani, ishrana apsolutno utiče na naše mentalno zdravlje i mislim da ona pomaže. Ali i celokupno zdravlje, kada si zdrav, kada ti ništa ne fali, kada je sve u balansu, ti si zadovoljan, ti si srećan, nemaš neke tegobe. I zato i težnja zdravlje i se definiše kao blagostanje između fizičkog, socijalnog i duhovnog. Znači sve mora da bude potaman da bi čovjek rekao, sada je dobro. Baš ubavo kažem. Dobro, već sme pri kraj na našата емисија. Дали имаш некоја порака или совет до нашите гледачи на крајот од емисијата да упатиш? Pa znaš kako, ja bih rekao da je život samo jedan. Mi nemamo pravo na popravku, na ponovan život. Život, Bog nam je dao jedan život na ovoj zemlji. I zato ono što imamo bi trebalo da živimo najbolje što umemo. Ako ne umemo sami da osmislimo život, onda treba da otvorimo Sveto pismo i da pitamo Stvoritelja kako si ti zamislio ljudski život. I ja to radim. Ja se vraćam u Sveto pismo i non stop analiziram i non stop čitam i pitam se, Bože, kako si ti zamislio da ja živim život koji je vredan življenja? I ako naši slušaoci i gledaoci žele da žive život koji je vredan življenja, život koji će iza sebe ostaviti jedan duhovni kapital, onda bi svoj život trebalo da osmisle prema planu i programu kakav je Bog dao u Svetom pismu. Pazite, Bog je stvorio čoveka i zamislio kako da živi. A onda imate čoveka koji je odlučio da će živiti samostalno, koji ne želi Boga i kaže, ma znam ja kako se živi. To kaže čovjek. Ne treba meni Bog da mi kaže šta je dobro, šta je zlo. Znam ja sam šta je dobro, šta je zlo. Pa evo vidimo.
Ljudi znaju šta je dobro, šta je zlo i non stop pravimo neke gluposti i neke cirkuse. I onda taj narod, taj čovjek je zapao u jedno ropstvo i Bog dolazi i vidi njegovu muku i patnju i poziva narod, jevrejski narod, od koga on pravi svoj narod. I imate jednu rulju robova koji je bio ogroman narod, koji je izašao iz ropstva. I onda Bog od te rulje robova stvara jednu kulturu, daje im vrednosti. I onda imate u tih 5 knjiga Mojsijevih zapravo zapis kako je Bog zamislio da izgleda život, kako je zamislio da izgleda kultura, kako je zamislio da čovjek može da kaže ja živim život koji je vredan življenja i život koji ima svrhu i smisao, apsolutno sreću i zadovoljstvo. Ja se non stop vraćam na to, proučavam to, u skladu sa time živim, u skladu sa time jedem, u skladu sa time imam vrednosti, u skladu sa time se ponašam i tako dalje. I ja smatram da je to život koji je vredan življenja. Jaz mislim, дека ова на крајот беше шлак на тортата или јагода на тортата. Добро, веќе сме при крај на емисијата. Како добар домаќин, сакам да ти се заблагодарам, што беше гостин во мојата емисија. А и да не ти испратиме со празни раце, сакам да ти подарам еден подарок, мала пажња или мало внимание на кој што ќе се сеќаваш, се надевам, на денешнава емисија и гостувањето во емисијата Меѓу редови. Pa čak i ako sam bio među redovima, nisam prepoznao da si nešto između redova tu pripremio za mene. Izvolite, pa možeš da vidiš vaka, Pa hvala. Da li ti se dopađa. Pa čoveče, eto, da mogu i gledaoci da vide. Znači, ovo će zaista biti jedan poklon koji će stajati na vitrini, koji će doprineti eto i moje sreći i moje zadovoljstvo. Iako nisam očekivao, ali u ovim trenucima mislim da je to prava stvar. Tako da hvala ti, hvala i gledaocima koji su odvojili ovo vreme da nas slušaju. Nadam se da smo im pomogli našom pričom, dali neku svrhu, smisao, neke poglede proširili. Sigurno. Moje беше задоволството што бев твој домаќин во емисијата Меѓу редови. Се надевам дека беше исто така и твое задоволство. I meni također je zadovoljstvo. Ako se ponovo budemo videli, molim neku lakšu temu. Секако. Добро, ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас, драги гледачи, на одвоеното време за тоа што ја следевте нашата емисија и ви закажувам нова средба за 2 седмици на исто време во исто место. А до тогаш бидете здрави, живи и добро расположени. Пријатно.